Hazırdı ki. Live هات Hazırdı ki. قيد كرنا جبرنا كاش كرم أخو Tamam. Aha. Kayıt şibekir. تمام ريكورد هات لايف هات Hazırdı ki. قيد كرنا جبرنا كاش كرم أخو Tamam. Em duveşan edene. حزدي دنجي مال مدفد قريم بقى جبوي كمبيوترات باورم أرام أمريكا دنجي خوفك موسى جبر دوي خبر بدن قاواكو بله بشربان وكا هجمارا وجيشت أصلكي أمي دس بكن لا حزدي ما قهدار بكن باشه سرچاوه ماشي جانتا چاوت چی بگا جیان يعني بگا باشه نخرابه یعنی گور شرط و مرجم پاندمیه نخرابه منيجي ويب باندemiye وكا ونشكاري وجه يخصن كي یا راست پاندمی کاری من گله کی سكنت نصا انتنگاف کر و نها از دخوتم لی از الكونسرواتوار يوك ما مستد خبتم يعني کاری شانوه 28 ماه کمین پرومیر من هبو یا لیست کامنانو كي جان لی مخابن یا هابي دريمز ما درفت ندید چه بکن تالوقی پاییزی بو بايزيبو آره يا باشا بكا تبخوا بقرنا وسانة كتي نفسها خدای از قرونا نکتم قرونا تنه يعني از همه دنیای گریام و از هر رول در وامد خابتم دچم تیم المترو سواردم و الاتوبوس سواردم و بالبسكليت سواردم و نظام اما تویجی چه يعني كو از قرونا نکتم از قرونا باور نکم يعني حياتي جتنا بكا تبكتي نكدي حياتي جتنا حالا بوری وان شاقا از هفتگی ناوچه دامم لی هی الورتشتکی تنبو هری از چوبم بلژیکا دما جرو بگردیم از چند روشم و کتم از جاره کمین جیانا خدا اوسا نخوشت کردم دما پاندمی ده düşünüyorsun نانا مها ثباتی بو هی پاندمی تنبو ایتالیا و چینی وانا هنک اوسا او هدی گرم بو لی لفرانسا و بلژیکا تشتکی تنبو شو از هاتم از نخوش کتم از باش بوم چند روشم و لور هدی اوسا ام بجن او زیده بون الفيرجي هيا ما جتنا بحياة أداري دس قد خكرنا كرن ده بالساينس إنجي قرتن كسيكو برينجي نخوش كتب مش خد تشتا قرونا يجي لوانا يخستون يعني أم بي كتبنا كتبنجي أم نزان بله يعني پشتیوی من تکلیام به انسانی که چند رو درسته رو شما پیام شاندن بودن که ام پوزیتیفن بچن تستا خود شه بکن و گله کسی وسا يعني یک من بهورا خوارن شکلی یک من بهورا خواری یک من هردو حمبس کری يعني لی من هر جار تست شکر نگاتیف درکت پشتی 8 ماه پشتی جاره کمین که از نخوش کتم من شو خوینه جداش بو انتیکورا او جی نگاتیف درکت ليش خو دكتور جو نورمال وقت زيادة درباز بيه يعني بيكا قالوا باش تلواني ما تخص شبن حديث تقاريش بهذا المساج كيف بشيني نقول بي أزدس في بكم قاريش مرة بقاس جواتك كيتشي ببيع ما دس في بكم دبي باندemie ده الجموع الاستكتين لسن نعم مخابن الاستقنان لسن تاني د پانده دوائی کمین دا قدخه کمین دا مافی ما تنبو لی پشتی پاییز نها ام تکارن پرووایا بگرن لی ام نکارن بلیزن تاني جارنا ام روژن پروفیسیونل چی دیکن روژه پروفیسیونل چیه او روژن که کسی ام پروفیسیونل ام بیجن او پرودکتور و پروگراماتور و وانا تین لیست که تماشا دکن 10-15 کسته یعنی بله
او تماشا دکن و هم نقاش دکن فلان به وان دانستاندن دکن فکر خود بجن و هم بجن شبوان بارکش به لیست که دستینن yani. آره ماجد چا بجم لیستکا بتماشاوان بری پرومبیری وک مناوه که سالی دکر ترکیب صد گفت ویگا دبیجن پنج تماشاوانی مهنه هم دست پی بکن لگور روشته فرمو از آماده من ایده باشه و هم 2 دقیقه دیجی بسکم لا 10 دقیقه می نشکستی تمام ببین باشه ایده می دست برنامه بکن حوالا كونها بيشتر بوجي أجوار بيجون خيراتن نهنو زيادة به بون حفت بله هر جار وسط درنگی چه به نرمال 10 دقیقه 15 دقیقه وشان ما سر انستغرام بفكري كوام بكن ليش بر سر انستغرام يوسع قيدك كوام بيجم ام بكن وك ارشيف بكارناي تشنابه بله جبر ارشيفه وقيدك باقيج تشبه من سر ما افري جربند باور ما تشتر بجوار ارشيف شو ارمانجا ما جوك ارشيفك يا بله ام ارشيفك ما ده بكن شخونه لسر يوتيوب بوشين باوي بله امي بيشتر قيداوين باقيج بكن وباوش نسال يوتيوب سر بار ما بين بار كرن بله ازبم حزني به دما كي فالا به بار بك و شفت بجم تبتني دي جيبات كاس جنت توني ناس تاني دجيم باشا هنا خواز دستور جابو خازم ازي دست بكم فرمو بدستورته النوتة فكرتيا ايوار باش تماشا بنجا ومخيرات برنامج بنابي شانوغر ما مدلها امل سر شانوغر وكومن شانويا كرد برنامج كتش بكن وبرسن لسر شانو وشانوغري جوان بكن لغور درفته خو ام تخازن اول شانوغر وكومن شانويا بدن ناس كدن بدن ناسين درفته ما فيغا ايفن امي بيشره و وشانه لسر يوتيوب قناه شرمولا پرفورمانس بار بكن جكرما خو ببن ابونه وما بشوبينن هر وها ميواني مجي بار قناه يوتيوب جه بارم اون ارام جي بشوبينن امي بختوار بن ارام از ویگا جبوی تماشاوانن بکورتاسی ته بدم ناس کرن وک بیوگرافیا ته کوم آماده کریم از جوارنا بخوینم فرمو پشتر از دست بپرسی خو بکم آرام Taştekin di sala 1988 da navçeya Amede li farqine icrayek buya. Dibistana seretayı li farqine liseye li Amede xwendiye. Li zanengaha Anadolu'ye dibeşa dade de bicî dibe lejber ku li hemberî leşkeriyê vicdanê reda xwe eşkere dike nikare xwendina xwe berdewam bike. Aram Taştekin divê demê de berê xwe dide şanoyê û piştî perwerda xwe konservatwarê li navenda çand û huner ya cegerxwîn wek mamostê şanoyê dixebite û di heman demê de di komayek ta hêvî de wek lîstikvan xebatên xwe didomîne. 2015 de di dema şerê Sûriyê de belgefîlmek dikişîne û li ser vê tê girtin. Piştre li şaredariya li cê xebatên xwe şanoyê wek mamoste berdewam dike û 2017 de tê ihraç kirin. Ji ber dozên wî siyasî û vicdanê redawiya li hemberî leşkeriyê mecbûr dimîne ku welat terk bike. Aram Taştekin niha li Parîsê dijî û li zanengaha Parîs heştê de beşa şanoyê de master dike. Xebatên xwe akademîk di beşa şanoyê de li ser mîzansena operayê dike û mijara wî jî deng bêjin. Aram Taştekin bi zimanê Fransî û Kurdî şanonameyan dinivîse û li Fransayê wek lîstikvan û dramatürk tê naskirin. Lîstika wî yekemîn ku bi navê World is Blue li şanoya Anthony Vites tê lîstin û lîstika wî dunêmîn ku bi navê Happy Dreams û Historia Kurd e li Cité International des Arts niha tê lîstin.
و به لیستکی خلاطا دراماتورگم پنابر دستینه آرام تاشتکین لگل کردی و فرانسی به ترکی و انگلیسی زنه آرام باورم ناوی واش شانویا بلکی من غلط خوانده به درست بکی نزیل بختوار بم نه تواش خوان ای باشه مال داوا نه تاوا به کورتاسی بیوگرافیا آرام تاشتکین evو گر پرسین وجی جا آرام و برنامه هبن وند کارم پرسی خو بکن پشتی پرسی من کو وقت من ببینه از پرسی وجی میوانی خو بکم ولی آرام از دست پرسا خو بشی بکم بهتر گاوا کو مروبا کشته به عالیه که هنری و علاقه دار به کیجان باشا هنری بجبی پرسا کمین جدکن işte çma eve از فرصة سناكم لي فرصة في علي بيرنجز اشتبكم از خوازم تكليات بشانوره تشاو دست بكر از وهم ببم تشاو دست بشانوره تکلیام نشانوی از باورم 10,070 چی بو از باور خورا لشارداری باجار مزن یا آمده لشانوی باجر دخبتیم او دمه باور من کاری انشاءات دکر و سالونا شانوی دهات نوکرن کارباری وی قدان بون چند تشتیم بچوک هبون او روژی از پیرا چون مجاره یکم شانوی و شاقه دید لیستگوانا پرووات گرتن بالا مکشان و از باور مها گلانی وان هبو نیسان گلان وان هبو مهم بهاری بو باشنای بیرامن و پشتیوی از چون مخواست از لور بچم قرصا شانوی و شاقه بیا وی دست بکر و جبالي دا جيز ما بتشوفهم جي يعني دليم دا تشتكي وصاحبه يعني راس براني من سينما تخواست وكاد كردكي يرمز كني ام بيجن موديل ما حميك سامبو راست اللي جبرك درفتين سينما اللي عملتنا بون ودمه يا بيكان شانو بو تكليام بشانو را وصل شبو لي حتاني 1011 جي وسا يعني وك حسكرنا كي بو بشتي 1011 ادی باوی کی ام بجم برای کوپک من دست به پرورده شانوی کرد لامده لکنسرواتوار جگر خوینه و پشتی 3 ساله که من پرورده خوا قدام دور از دور ده همان دمه دا بوم ماموسته شانوی و پشت راجیش خوبک ده او مدا گوت از هاتم گرتون و پشت راجوم لجه و هاتم پاریسه ایده باشه از ویکا پرسکل سر سپانیتا بکم ده جیانته ده شانوی ده یعنی ام جی هر چند کو ام بیجن ام شانوگر جلی حتی پیلک جی تهاری سر صحنه جی تخوک شانوگر کی حس ناکی وساعتي سري من جهه حواليكم بورا داخبن وساعتي سري واجي تكنجي خويس كر كنت شانوغري تقول از تمام اذا زبون شانوغر بله يعني مروف تجار نابه از يبيجم افريك درو درجه اللي جرى كمين كو من هو هستا شانوغري هيسكر 1013 بو از باورم جرى كمين لیست کا مراتم مونغانيا حواري عمليت بون دوه دمه دا جاره کمین تماشاوان دما رابو سرپیا چپک لیخست ناو دلیم دا چتکی پر هستکه پر بالکش چه بو و دمه من گوت هستا شانوی اوه و چاخیجی از هید سالا داویا خواندنا خدا بوم یعنی از مزون جی نبوم و دمه دلیم دا چه بو لیوک مگو بروف تجار چه نابه هر تگاوک پیش داویجی نیاری که چقاس دنیای که مزنو برفره حوجه تهیپش چی براستی تو چقا هند بیت فید بیت که چقاس جاهلی یعنی اف مسئله بس راست اشخو کو کسی کو بشانور على قدر بن کوبیجن از تمام بوم پیشا خو گرتیا ایدی رجوله بنا باورم وک کسی کو از تمام بوم جی وک تشکی اگویست فکره بیامن از پرسه که خودش دین شانوگری است بکم موتیواسیون ته شانوگری چی گلو تو خوک الاستقبال چاواج بورو لاخو حاضر دکی موتیواسیون هم چی اجبی کاری گلک حزکم براستی جی دک جی که اوسا یک مروفت کاره چون بخوازم مروفت کاره که وی شکلی وی کاراکتری
جبروی جی هر دما کو از لسر دکیمه دما که پر گرینگش بومن از شبق زوراد بوم و به هسته که پر بکیف خوشه که به انرژی که پر خوش دشم شانوی موتیواسیونا من هنکی جحس کرنا من شانوی که لی تنینه و شانو وک ام بیشن چکه که برخدانی جیش بومن جبو که ام بیشن ام مخابن ملت کی بندستن و زمانی ما بن ریسکی دایو و از بیشم کاری هنرو و جی و ام بیشن سینمای وانا جی د خلاص کرنا چند کی دا زمانه کی دا رول خوی پر مثلا هيا اف موتیواسیون جی یعنی موتیواسیون هستی من نتویجی هنه لیز سدی سدنا اواجی هنا کی هر دو هفدو دبن كينيان يعني مالي بري ليستيكا تجي توتامين توسا هنا كود تشاو بيجم بري ليستيكا وسا كلاجانيك جانا تمرف تكلاجانيك وتشاو دشكينا يعني يراس از بيجم هر جار مثلا لیست منك واز نهان كارم بليز مجبر بانديمي از حتى نها 28 شهر ليسمه جارا داويجي چند دقیقه بلک واز در کم سر دکی دنگم چوب يعني سوت مروف در ناکه کلجانه که فرخوشه لی او کلیکا که از در تیم سر دکی از باورم 15-20 ثانیه شون و اجوی روشه درد کفم مدید کفم روشاوی کاراکتری او چتکی خوشه هسته که فرخوشه جبو من از بجم حتی نی او هسته با از کارشانوی بخواسته که مزم بکم یعنی لی توتم آنجی چتکی وسا تونه تنی وک هر شانوگره کی بریا در کفم از بجم از اینه کی وندم داوی یوگا دکم یعنی بریا کو از در کفم 10-15 دقیقه جبو که هم لاشه خو باشتر هیس بکم هم د سکنه ده هم جدی دنگ ده آلیکای ده مروا از بیا وای دکم آن چتک وقت توتم تونه یعنی باشه وش من قبل تام غير تشتا توسا كلافاجي هبن بلا هواي المجم زالبن عليه از خوازم با پرسیوسا كلافاجي وسا گرانیا خوش سر خوبا بجم بلکو کلاجانی هم شي بلکه جاته بهتر بنه وسا تمام ويغا ام دكارن ورن جاناته باريسي الباريسي ويغا دبارا خوب تدك ارام از لپاریس دبارا خو سبی صد بشانوی دکم از شخوا لفرانسا سیستم کی از باورم لتو دور دنیا تنایا مینا که پر بالکشه لور ساله دمات 507 ساعت دخبتی تدبي وك مجن هنرمند دولتي يعني شغل فرنسا هنرمند دولتي تنا يعني حمي هنرمند بن سيونا دولتي دا كوم دبن تبصر خو بيجي ام بجن تشاونا خو لكوتشي بكي تلو برا باريس جي بكي پر جدايك سمازن دنابه دا تنا تاني ام بجن او فيتا برا روجانه بتخابتي تغاره لغور اندي ام بجن ناس كرناته و تركيبتي بوناته اوجي تقاوتي چلو سه روجات که يعني تصاله چلو سه روج بخابتي هر مه معاشته هي اف ساله كوني واجي از دربازي في استراتيجي بوما و از بجم حمي خباتي خوش از دكتورات كم دما از شانه خود لازم دما از پروفا فاتكم پروفا جيلور بپرنه يعني دما كو هر روجا كو از پروفا دكم او روج لسر من مليارك يعني هزار يورو اواوي هي يعني باريوي هي يعني لما ام برو جديكن از مجبورم برابدم خو وحميه كي باخوش مجبورم بدم خوش بركو تشتكي حتى تشتكي تشبه جبوك ببا عيدي ام بجن سيغور تاي فلان وبيمان شخيني وياز درس نتم لو كونسيرفاتوار كي و او جي سيتي انترناسيونال دازار نافندا هنريني دعمتويدا از لورجي درس شانوي به هلا ارت ثيرابي يعني ددم سانا ثيرابي سوسا بجن ثيرابي بهنري دراما ثيرابي براني دابا خو حمي بكار شانوي ديكم اف 2 ساله يعني اف 3 ساله از فرنسا ما 2 ساله از دابا خو بكار شانوي ديكم ليبرياوي از من هاد خاريكر من فراقاجي شوش رستورانت جي خبتي ما شو مشاهات جي من قال كاركر يعني اف قدر حمي كسين كو تيم بنابريه سالا بيشي وسایش برکو مافته خباتتونه ته هیچ کاغذی خونه سندیه تو کارین قاچاقت کی یعنی راسته میگه شو پرزا کمیج جبر کوچبری و پیامبری لسرویه
از ویگا herkes dizanı yani koçberi bedil beji ne bedil beji zahmeti ve hena kesin ku çuna وقتش قلتنا ام قلتنا وان از بخوش قلتنا وان هم بوما انت کوچبری هم سو سگرانتنه له از دخوازم سر به کوچبری تا کو چل تزیده کر چش تبر امزنی که سر به باخون جو کوچبری تا بدل بو ساخو خویادکه مالی تذكرين كي قالا جانا خويا کوچبری سر يعني دسبه كده هانها تانكي قالا ويجي كل دسبه كده محقق زحمتي بهتر بون هم دكان كسر بيجي خبر بدن سالا بيشين هناك زورة جبر كنت هم هني جينا بوي جبر كنت هي زمان نزاني جبر كغازتا تنزاني تبميني بتشي يعني اوكي تنايات تنقدي جيانا خوجي اوكي ريكوبيك بردوام كي هرتم من بيجن تنعبر داي سالا بيشين از بارم جبو هر كيسي زورة جبو مجي هناكي زور بو يعني اللي من حتى تقربو من زورة داخوة و از به شانو را تکیلدار ببینم متزان بو که الیکاریام که از فیده که پر مزن گیش من ده زمان داجی به خیره شانو من زمان جی زوهین کرد یعنی بنابری درفته من جی هنه کمروب تقربه خوش نوبا آوا بکه بنابری جی کی باشش بویش برکو تو هنه کی جولات دور تکوی تو چتا هنه کی daha برفره دبینی مثلا دوی مسئله دا میناکا ادوارد ساید مثلا که قالا هنرمندین پر نافداری دنیای دکه که او همه خوی هری باش دما خوی پنابری دا چکرنه پنابری چطه که بیا واج کمروف دکاربه خوشنو و آوا بکه در فته که پر مزنه لیکن مروف نکاربه دبه ایشه مزن مثلا الجنراسیون کردای که هاتنه دنیاری حتی جنراسیون داوی جی ایش که مزنه که الحمیات چاوی واندا او ایش دبینی یعنی او امبیشن حس کرنا ولات و حسات دبینی لی او امبیشن جنراسیون داوی هاتی ادی دکاره تکیلداری جواتا ورجی ببه زمان جی هند به هول ده زمان جی ببه جدایه ام کرد وقت دیاسپورا وقت پنابری هم سر اواکنا دیاسپورا دان یعنی پریجاره هم خواب ارمنی و یهودیه و وقت میناک دادن ایوان او جاره کی ده هاتن ایما پرچه هم هاتن هر پنج حالا جاره کی امجن رفکی کردین و وانا جاره کی ده هاتن و وانا 3 سال بری هاتن یعنی شبو ماجی هی وقت هناکی حوجه پریجاره مثلا مرخنات کن که مد دیاسپورا دا چتا وانا کریه لی هناکی وقت حوجه هدی از باورم چند سال شون و او ایدی کرجی تام ببن وقت دیاسپورا هکی یعنی ناستا تبقى قالا همونا زمن کرش خوره او شروکاته و همونا زمن گله کل خوشه من شو از دخوازم تنگی قالای بکی کو جه حواله مره ببن وقت تبقى وقت میناک جبر کو من بیش کو تتشش ما هذا يعني هيني فرنسي بويا بله برأيك تشاويا تهين بي تشكيل سها دبين هذا يعني از وقت هاتم یا راست مشخوره گو 3 سالا دا از هیم ببین باشه من وسا دابو برچاوی خواهم متزامو که فرانسی زمانه کی زوره لی پشتی 6 ماه من هو دیز فرانسی با اوایی کی باش داخلم يعني البته که ماسی من هبون لی پیدر پی او که ماسی جی هدی جوله رابون هیجی هنه هدی جوله راد من جبر که فرانسی زمانه کی پر دولمنده و پر برفره از روزه دشوم 3 قرصا شواقی پشینیفرو و ایواری دمه خوی والا داجی از دشوم شبیرکا دشوم جم کسیم فرانسی من هول دا بوارا پراتیک بکم هنجارا داوی هفته روزه یک شمه ادزان بوم جوان حتی نیورو پشینیفرو راد کبن هن قهوه نابرا تاقا هنه لورتن کسین تقاوت ای امکلی رودنین ادشوم جمان از مارا داخلی مثلا من جوانا چیروکات گو جوان پرسات کر جمنا بتکرن کسی اختیار بیله دا پر باشمونش برکو اختیار جهیل زمان دا هنه کی خصاصن کارتم من راست کرن مثلا جوان دگوتم بلکی دلیوی نمینم من دما مشاشیات کرن من راست نت کرن لی اختیار از بجم من راست کرن دگوتم مرو بی آوائی نبجم مرو بی آوائی دی بیجه یعنی چیروکا من زمان و سابو یعنی من وسا خو پر بینه شاند لی از باوای کیره کوپیک چوم قرصه از باورم فیدیا کو از به کردی مزن بوم وک همی
بجن ای جنراسیون اما کو پشتی امینی ترکی بونو و پشت امینی انگلیسی بون فداوی جه مش برکن بجن مجیمه هیمبو یش بو زمانه کی سیمین آن چهارمین فداوی جه بوله به خبات باور که تو مرو د تکاری دا مرو نکاره بسر بکوه زمان جیش خو تشتکی کو پر وقت خوازه هم وقت خوازه هم صبر خوازه و هم جی خواستک خوازه یعنی دوی مرو جه حسب کجی یعنی راست یا به خباتات و جهات بنات پل خوشم من شو از خوازم کو که جواله کو پای مرتين جي كسكو دخوازن فيري دمشن وكشانو غير فيري دمشن اف خبطتها واف جهتي بنات شوار جوانا بميناك يعني شوار ميناك بستينن برسك هاتيج تماشاوان ما بريز مسعود الب سلاف شان دجمره و به برسدك دبي هري زياده دباندورا كيجن شانو گری دمایا و تکلیابی شانو و دنگبیجی چاوا دبینه پرسه که من جبوی برهمین تی جبوی دنگبیجی هبو بله برز مسعود بری من دست دینازر دخوازی پیشوی ببرس بینه از یعنی شانو گری کی کو از وسابجم سدیسه در ریاوی داد شم تونه لی جهانی جی بچد بنا نکو کرد اره نه شخوا از قلا جهانیت کم یعنی اشترا بجم از لجام پیتربروک او نزدیکی 2 ساله بک اسیستان خابتم مخابه نفساله کی ام نکانه زیتا بخابتم تنجار جرام جوینات کن اشترا بجم استانیسلاسکی بگره حتی گروتوفسکی حتی برشت اشترا بجم حتی ام بجن سشانه ابسورد بکت و مولیر و شکسپیر و فلان و بیوان گلک او هنه جبو از نباورم تو شانوگر کیت قربه بجه کو از دریا بی کسی داتش مش برکو دولمندیه که مزنه حوجه مرج حمیه سعودی بگیره تکیلیات دنگبیجی و شانوی از مثلا من پریجیا دا بجن هم مقاله هم جی خباتن او دیتن که دنگبیجی وک بنگها شانوی کرد اناست کن از همبری ویچتیمه لی از دنگبیجی وک پرفورمانس که شانوی یعنی وک پرفورمانس که aslında دکرم دست بر که هم بجن نور چیروک بیشه چیروک کل بیشه همبری وی تماشاوان هیا هر چقاس نوکات دکا ایرویا مدرن بجی دکی هیا و مروت کاره دنگبیجی وک امبیشن فرم که شانویی بگره دست و سال سری بخابتش خواهد دو مصر خواهد جی لسرویت خابتم آواکرنا چیروکان یا دنگبیجا پر بالا من دکشینه جبر که کرته لی خورته یعنی تدا ایماش پرن دامات چاوی خواهدگیری تحمید بینی لبچتکی پر بال کشه از جه پر فایده دیگرم یعنی مروف نیکاره بجه کشانوی کرد بنگاه خوش دنگبیجی دیگره لی مروف کاره بجه کشانوی کرد کاره دنگبیجی گلک استفاده بکه هم ده هیلا دنگ ده هم ده هیلا لاش ده هم جی ده هیلا چیروک آواکرنه ده از بسات فکرم باشه من بیوگرافیات ده جوخان دجبر کو دماسترات ده جی مجالات لسر دنگبیجیه و از خوازم دویگا دلیستکن تی کوتل فرانسای آماده کردن جمله اینکه قرامان جیب پیشی مج هپی دریمز دست بکن مجرای بدرس دریمز چاوا و چاوا هات سر دکه به چاوا پیش کی علی کاری خواست کی علی کاری داده کسی کو بتر خبرتین بتوای درام برسوات هب نزدیک خوش بودم yani Happy Dreams listeke kuj neh çiroken epik pekte yani neh epizodun jüy pekte ji 6 sal yamı dest petke yani مرات کاره بجه اوتوبیوگرافیه لی از قلا جیانا خبخانا کم از قلا او بیارین کل در دوران من قومینه از قلا وان دکم جاره کمین کو از دشم دبستانی و فلان و بیوان حتی نی کو استم لامده کو از دوم شانوگر و ام بجن کو ام دشن موشه کو شانویا ملور ام بجن جبر کو ام لور والی لخو امنیت propaganda kan ne baş dikin kesik o natna le listke ji hatun ve listke hem ver nizki hazar kesi listin hani absürde yaras listkamın direkt bir temaşamara tekiliye yani vak amejin format çirok bejiye le forma kan bejin tutkari bejin nezi stand up ya nezi şanoya nezi çirok bejiye ji az hawludım becerbinim
ev her çıkas min nivîsan bû jî ev lîstik di provaya da em bêjin hat pêşxistin pêv hêjîn mesela em hewl didin pêş bixin yanî piştî her car ku em dilêzin dema em bêjin ji me re rexneyên erîniyan jî nênî tên em digirin dest û ji nû ve em hewl didin guhertina lê bikin Happy Dreams çîroka Kurdistanê ye yanî ji farqînê dest pê dike li hemî Kurdistanê digere li Mûşê diqede çîrok tabii lîstik li ser têkiliya min û pismamê min e ku em bêjin tevlî berxwedanê dibe ku ez jî di rêya şanoyê da berxwedanê didomînim yanî ev jî berxwedanekî aslında dawiya dawî de mirov dibîne ku çawa em tên ser heman rê ku şano çiqa em bêjin çekeke xurt e dema ku mirov zanbe bikarbîne armanjinekî ew e lê qetê de propaganda tune qet armanjeke ku ez ders bidim an jî bidim tiştekî bidim nîşandan tune sedî sed çîroka ew dikim ji xwe tê da em bêjin dema dawî tu dibînî tu dibê okey ev em bêjin tiştekî ku hatiye afirandin li gor em bêjin kronolojiyekî Happy Dreams hinekî qala dike Happy Dreams ji xwe ew e xewên kêfxweş çîrokên Kurdistanê معناها ويجي تيوي يعني ليستك لأوتيلكي دسبيدكه ولأوتيلكي دقادة يعني هنا كونسبت بفيا ويا وليستكامنا يكمين يا وارديز بروجي أوه از دما هاتم بر منصور من سمها بين عبر همان خوني دي خوني بردوام ذكر يعني ام بجمك رزا فيلم كان نتفليكسي من دمك شو بقى من نفسي مجوازي بنفسي مش بركو خوني من برنت بون هدي ام بجن هن المنتين فر و ان كردستاني تبليها دبون مثلا از دما بچوك من فرد خاص بسخيتك من دشرخه كامل شي ببا من دخوني خدا بلكي حزار جرا فيديت يعني حتى ني ايرو جانا ادبينم يعني دمك ام بجن جيك خوي جراند بن يجي من ده هي من دخونا كخدا روجا يكمينكم من ديت از بسخريتا شهرداريا باريسي الفارقين دشوم نافرس دشوم سر رزا من اوروج قوت از نها شو ما دس من بساندن ممكن مش بركم يجي من دي منغو خو اماداج بو فردكه لي يجي دوره دنا بره هر دي دايا منغو غراز بك يليكي او نكم دروازنكم ومن دس بنفسكر بشتيوي از راستي كوماكا موزيك جانن بلوز هاتم بتصادفي جماعه قلتن ام تشيروكن تنبر ادغر قالوا تتكاي جماعه تشيروكي كي بيجي مغو تشيروكي تشوا مثلا جماعه قلتن قال خونيك خبكه مغوت حفتك ده روج داش بدم نازل جوره تكستكي بشينم بالفرنسي جبر كوز نواتم بكردي دنبسي من حواله كيديت من بيدا ورغركرن نزيكي 20 روبلا وانا بشوه ومجواناشان متشواشان قلتن ام فياتكن وك ليستيك يعني وك ليستيك موزيكال بلوز و شخص زانیم بلوز هنکی هلاوی چیروک بیجی هیا وقتم بیم بشن بویاوی بردام دکه و داویا لیست که از بخواد هاتم سر صحنه یعنی رولک من بچوک لیست که ده هبو من فرانسی از برکر بو یعنی مهامن ششمین ده اصلا از لفرانسا دکتم سر صحنه یعنی اوجی بویاوی بو یعنی اوان بخواد شکل بو تنی تکس جخونین من بک دهاتن چه خوش لفاتیه هذه تدمك ما جوالديز بلوجي او بمخص بالي بكشينم سر اعلان كردي جبركو دنيا بنبره نخابن شينا جبركو هرتم د بحردا جيانا خو جدستدن مد اوي خدا قال اعلان كردي جيت كرد شيرو كده كو اعلان كردي او جوانا كيما براي جنگز اكو خاص بش سويسي د بحردا خنقي كمان خو قرتبو من هر يجي خصو اوي من خاص بجمكو از بشانسم كواس ببالفري هاتم از ببالفري هاتما از جنها فوتوغرافي مجي لسر تابلوك شين يا دنياي بو من خواست تشتكى مساجك وساودم اوجي ويب ويغا وساد ديمنك تخا خوش خوات كيف مجرات غابا كنت قال خونا خوندكر رويت وسا گش بو تدبلكم روكام بو تخا ديمنك خوش ويغا تشبو باورم بيشتكم قيده بنر ما بين تجيبني از ويغا حواله من و هفري ما اوجي وكشانو غير مد شموره امبارح ليسنا
Selman Akkuş pirsek kiriye gotiye ji bo Kurdên diasporayê projekte li ser jiyana wan heye gelo. Yani ji xwe lîstika me bixwe projek li ser jiyana Kurdê diasporayê ji ber ku ez li diasporayê me. Lê pêşerojê de elbette ev lîstika min ê Happy Dreams ew ê diyemîn û sêyemînê wê çêbibe. Happy Dreams ne qediye ye ew ê du lîstikên din jî çêbibin. Ez ê niha ev di ayekê min de ez hemî çîrok li Kurdistanê derbas dibin. Piştre ew ê pasajekî ku li Kurdistanê û Fransayê çêbibe ya dawî jî ew ê li Fransayê çêbibe. Yani nivîsa wê hema bêje qediye ye ya Fransayê de ez ê pir qala em bêjin nijadperestî, qala em bêjin zilma ku li Kurda hatiye kirin li diasporayê ku em bêjin pirsgirêkên wan hinekî ji hêla sosyolojîk ve ez ê nizibim ev demeke dirêj e. Ez ji Kurdên diasporayê daxwaza dikim ez ji wan peyvekî dipirsim me divêm vê peyvê ji bo wê tê çi watê jenerasyonên cuda jin mêr em bêjin ji başûr ji bakur ji rojhilat mesela her Kurdek ez wan dînim ez daxwaza kusa ji wan dikim dengê xwe dikin û ji min re dişin yani ev jî heman demê de xebateke antropolojik ye yani tiştek kusa serê me de heye lê tamê şînber nebiye wek fikir heye lê hewcê ez binivîsim niha ya diyemîn nivîsa wê li ber qedandinê ye ji xwe wek min got dîsa wê di provayê de pêş bikeve derênerê min kesekî Fransiyê ku 2014 de li Amedê me hevdû nas kir ji xwe ez bi alîkariya wî hatim Fransayê li ser navê şanoyeke Parîsê ji min re dawetiye şandibû min bi xêra wî vîzesend wez hatim Fransayê her rojek ku hatime heta niha jî em bi hev re dixebitin em bi hev re kar û bar şê dikin niha jî em hewl didin şanoya xwe ava bikin çend ji berê me civîna xwe vêya wekir tenê şanona em ê saziyeke çand û hunerî ava bikin ku em hemî hunermendên Kurd û Fransız bînin cem hevdû lê Kurdê ku bi Fransî zanin yani Kurdê ku bi Fransî nizanin ji bo ku em dikaribin xebatên hevbeş bi hev re pêk bînin. Pir baş e. Selman hinkî wek ku pirsa min jî dizîbû min di peyvîneke te de ya ku Recep îşen li ser diyarnamê weşandibû min wir de xwend te gotibû ez ê helbet rojekê vegerim heya ku ez vegerim ez Tirkiye xwe tişî dikim ez dixwazim kî qala Tirkiye te bikim ji bilî wan ku te qala wan kir çend proje xwe kir ji bilî wan di Tirkiye de çi heye çi tune ye yani Tirkiye de çi heye belê ez dixwazim kî Tirkiye te vala bikim yani li vir heta ji destê min tê ez hewl didim biçim kar û barên hunerî bibînim ji ber ku mastera min diqada şanoy û taybetî ji ser opera ye beriya pandemiyê ez heftê diçûm herî kêm 2 cara min opera temaşe dikir ji xênî wî ez mastera xwe niha rojek wesatme Fransê heta ne ez xwendina xwe şanoyî jî berdewam dikim ez difikirim doktora jî bikim yani û ez hetanî ji destê min tê ez têkiliya bi hunermendên ku li Fransayê dijîn re datînim gelek hunermend henekî ku em bêjin elaqaya wan ser Kurdistanê heye heta ji min tê ez hîn dibim ez em bêjin çavderî dikim dixwînim yani hewl didim fehm bikim ji ber ku li Ewropayê em bêjin asta şanoyê îroyîn pir bilind e yani ku em pênaseyê Kurdistanê bikin asta wî pir bilind e elbette em belkî nikarin bigîjin wê astê di roja xwe de ji ber ku îro ji xwe ciyê me jî pir dikin yani mixabin tevatin girtin lê ji bo pêşerojê ez bawerim sibêro ku derfet çê bibin em ê di demek hekin de werin vê astê jî ez di wê baweriyê de me jî ji ber ku ew potansiyel di me de heye yani heta dikarim ez bîya wê Tirkiye xwe tije dikim yani hêla afrandinê de ji ber ku niha mastera min heye ew tezekî ji xwe min nivîsîbû li vir master du tezan dinivîsînî ew xwe jî ji xwe Tirkiye te tije dike ew jî hêla em bêjin akademîk ve Tirkiye te tije dike ji hêla afrandinê ve ez niha pir zêde nikarim wexta xwe veqetînim ji ber ku ew gelek wext dixwaze ez her roj me bêje dinivîsînim rojek ku dixebitim jî hewl didim ku binivîsînim an jî bixwînim ji bo ku binivîsînim
لێ پشتی کو من خەباتە خۆیان بژن پەروەردەیە قەدان ئەزی هەول بدەم هەدیەدی تەکستێن خۆی کو سەید خەبەتم بقەدینم و چاپ بکەم بە کوردی و بە فەرانسی لێ وەک من گۆ خەباتە ئەکادمیکیش خۆ هێلێکدن دەژیە بەلکی پێشە ڕۆژێدا هێویدارم کو بکاربە نیقاشێکی ئاوا بکردن قەڵە شاملە کوردە جو پێشە ڕۆژێ ئارماژە مشینێکی ئەوە کە ئەم بنێرن چاواشی ینی بکورتاسیت کارم نهاوانا بێژم باشە ئەزێ تەماشەوانێکی مە برێز رەسوول زمرد پرسێک پرسیە گوتیە مامۆستە ناوێ خەباتە تێ لەسەر دەنگبێژی چییە؟ ئەف خەباتێک تەنێ یان بیۆگرافیە دەمەگوت قەلا ئەوە متکە قەلا مژات تەزامتکە تەزامتکە تەزامن ئەز کوردیاویەکی یەک بێژم چاندا ئاژی د پەرفۆرمانسا دەنگبێژی دا ئەلەمەنتێن شانۆیی سەدی سەد ئەڤە مژارە تەزامن ئەڤە یانی پرسێک تێژی وسە هەیە نزانم هەمان کەسیە پرسیە هەوار نەنویسیش برا گوتێ گەلە و دەما لیستکا دنویسە بدیتنا نویسکار یان jî derhêner lê difikire û di xebatên wî de estetik çi qas girîng e tekiliya estetik û nêrina polîtîk çawa dibîne yani ya rast mirov dikare bi saetla ser vê baxve lê dema ez dinivînim ez bi çavê derhêner lê nanêrim çima ez viya nakim ji ber ku dema ku ez bi çavê derhêner û çavê lîstikvan lê binêrim ihtimal heye ku ez nikarbim têkilî bi temaşevanê Fransî re deynim ji ber ku ez lîstikê xwe bi Fransî dileyzim mixabin ev jî meseleyeke din eş xwe çima ez bi Kurdî naleyzim ez bi çavê nivîskar dinivîsînim heta dikarbim ez hewl didim çîrokê xurt bikim ji ber ku derhêner ji xwe ew ê hebe nêrînek wî jî ew ê dewlemendiyeke din têxe vêkarî hêla estetik ve ji xwe em bêjin di qada sînematografiyê de mesela ez bi keseke pir profesyonel re jî dixebitim di awa xwe de lê hetanî hewl didim di em bêjin di hêla estetîkê de estetîkeke dekolonyal bikarbînim ez wek hê ceribandin e yani ez nikarim bêjim tiştekî sedî sed me pêkanî ez diceribînim dekolonyal çi ye mesela ji klîşeya dûr bikevim ji oryantalîzmê dûr bikevim em pir cara bi xwe dibin oryantalîst yanî ji em ji oryonê ne ji xwe hewl didim ku ji vana dûr bikevim û ez bêjim heta niha tiştê ku ji destê me tê hewl didim ku balê bikişînim ser performansa lîstikvan yanî tiştên din pir sîmgesel ya me dikare bêje dimînin ji ber ku ev di salek ku ez li jem Peterborough dixebitim gelek derfet gelek sûd ez jê digirim ez dibînim çawa lîstikvanekî serrast dike çawa ku ew elementên ser sahnê ji kêlikekî ve ji holê radibin ku sedî sed çawa em bi lîstikvan re têkildar dibin an jî lîstikvan wan elementa çawa wek çekekî li ser sahnê bikartîne ez heta dikarim ji wî sûd digirim yani ez heta dikarim karekî dixwazim karekî profesyonel bikim ji ber ku tu nikarî hem bibî lîstikvan hem bibî nivîskar hem bibî derhêner hem jî hêla wî estetik bi tena serê xwe ew bikî tu dikarî vê bikî lê tê têda ew bibî têda wenda bibî tê xwe têda pir kûr bikî ew ê derbasî hember nebe ez hewl didim ku ji kesê bi wana dixebitim jî îstîfade bikim ji ber ku ez bawerim her nêrînekî her destekî dewlemendiyeke din dike karê şanoyê wek min got ji ber ku muhetabê min Kurd nîne di şanoya min de tu vêga ji bilî lîstikên te tu lîstikê kesê din de jî dîzî vêga na ez gelek karûbarê bi vî awayî tên ez qebûl nakim ez red dikim yanî ez dibêjim ez dixwazim bixwe bixwe tiştekî ava bikim ji ber ku ev lîstikên ku ez niha çê dikim ez dixwazim têda tarzekî ava bikim tarzekî çîrokbêjiyê lê ne çîrokbêjiya klasîk dengbêjî lê ne dengbêjiya ku bi deng şano lê ne sedî sed em bêjin şano de qor û filan bêvan yanî gelek tiştan ez hewl didim tevlî bikim û ji wir tiştekî sentezekî derxim ji bo wê jî ez niha di xebatên din de dema teklîf tên ez qebûl nakim yani ji me re jî wisa
وقتا قلت فورمين نو لازم إذا تشتا كلاسيك herkes şey dike. Peşketin bir formel nu ya. بله Rastı Vega aram persamına davi tübeka tübekari persekiş xobki. يعني از پرسکیش خواه بکم نظام راست. چی بشه برای هکه از و پرسی هر تم مراغ دکم مثلا سبی امبیژن از و گرم آمده و کو امبیژن لامده بریا کو قایم وره شامنه که باجریا نو هات بوا فکرن جی کی پر خوش اجانت بجم سبی رو هر تشت خوش ببه و از و گرم آمده گلو از به موتیواسیونه که چا و گرم آمده گلو از ببم پرچه که جوی بجن میراث کلوره نها که از ببم پرچه که اوسا از چقدر فایده بدم و چقدر جور فایده بگیرم از هر تن وید پرسش خود کم یعنی خیالک منم مزنه که از روزکی وگرم آمده دمک بری حوالک جمهور گفت بویا دینی چی درج آمده برده تل پاریسی تل جمپیتر بود خواهدی تد امبیژن شانوه تا گلک شانوه مزنده تل ایستاندن دوجه برده اوه خواه مزن بکه لی آمد نزانم از باورم در رحم دا جیکیوی پر ندلیم دا در رحم دا جیکیوی پر خورته از هر تم دخوازم لآمده بیم از وی پرسش خود کم سپرو از وی گرم از لیبور چه بکم از وی پر مراخت کم یعنی از مراخت کم هیویم کتبه گری و امیش تبینن بخیر ایشان یا بخیر برز هدای مور سنبول پرسک پرسیشته ماموسته هدای گوتی شانوه کردی ده بو کلیشه دکاری مینه کم بده جبو کلیشه یا از دقادا کردی ده بیجمسه هکه نظام قدا کردی ده چی بیجم لی از بنرینه که اوروپی لی بنیرم مثلا هم بیجن موتیفین گوندی مثلا اوانا تدخنه که işte çiye mesela mecn az bavarım ya Kürdi da jiye mesela Dasya ki tedxane işte Haliçe ki tedxane Türkiye ki tedxane işte Kürtane ki kere tedxane ki an işte ki usa xazın imaj ke egzotik avabikin le ev xatere ke pirmezine az bavarım jiber ku mesela nahaji ev کارو خباتین کتی کردنش تدنری مثلا هر دچه بر به اوی ودشه بر به پاش ودشه چه بر پاش ودشه برای مدگو ام وگرن اصلی خو وگرن کوکا خو و حت جهل کیوا باشه مروف کاره هلوی ارینیا بکه لی سالای رو دا کرد لباجاران دجین کرد پاریس دجین لیسانبول دجین لبرلین دجین لندن دجین تکلیام و کسین ور چیه مثلا گلو تمام چیزی که ویاوایت دخنه جوانه کی 20 سال سری ودا ایماژ کی آواد به نابه قط نچه گوند نزانه گوند چیه مثلا تمام حنکات کن حنکی خو یا به اختیارات کن یا به اختیاری دکن یا به گوندیت کن یا به گوندیتی کن مثلا بچتی ویاوای دکن ویاش نه به مثلا دمک ترجه از پرسش خود پرسم دما کرد به شاد بن چوا داخبن مثلا از پرسش خود کم از پرت خوازم روزه کی استنداپ بکم فکریم نه رادیکال هنت ویله ده لازم ها نویرمش برای کنزانم دی جواب چوا برتکه نشان بده اجبار کو جواب کردی دنا برای tam ne buye bajari edi ne gundiye jiyani evji heye klişek ve skalavantkim vana ne hawje hediye diye mjvana khalas bibin مرۆڤ دikare bi koka xwe bêkirêdan mirov dikare em bij mitolojiya Kurdistanê tiştekî derxe lê mirov dikare viya bi elementên modern jî pir bawekî xurt bide nîşandin yanî tiştek wez qala wan dikim vanan e. Baş e. Heznî Demir ji xwe hevalê ku nad weşanê de ew e. Heznî tu dikarî pirsa xwe bi deng bikî. Yan ez bixwînim belkî heznî ne müsait be. حزني وسا برسيا قلت يا بيتر بروك نيزي سالية قالوا خبات بيرة شواد مشى از دمك درجة از هودلم ليسكي بنفسيم نعويجي غوبال بيتر بروك هل جار كو ام تين شانوي ام بجن بروفانجي خبات تك جتكي هيا نها نوتو 6 سالية
از به دست سوی دیگرم ام به هفراد مشن مثلا دما درد که دیگر تاکسی سوار دبه دما دیگر توالت دما جیجی کی بچه جیجی کی زن دما مشن خوارنه هر تم از به دست سوی دیگرم دست سوی دنجی گوپالیوی هیا جبر کنی کاره بمشه لی جبر هفته کی بری لسر زومه ما جوینا خو بکنی جبر کو پر اختیار ام نگارم چن جمعی جبر مثلا پاندمیه يعني انرژی که یک خورده جره ریاکسیونم نه یکمین کمونویدیت از جه ترسیام شما از جه ترسیام سر چاویوی انرژی وی چتکی دنده به لاشوی چتکی دنده به وقت که امبیشن کسی کی اشت امبیشن 100 سالیه لی سکناوی اوی انرژی وی آخافتناوی میجی وی آپاس زلاله مروف شوق در باز که مرود به انسانی که نوتو 6 سالی چوا میجی وی آپاس زلال دبه دما داخل و چوا دکاره آپاس امبیشن هوک پیون خوش هل بجیره و هوکین خوش به چه بکه یعنی اویا و از بجم مشوقت که اوه لهلا دنجی دما محمل دوره وی کم دبن وک کالک یجمره از وصا بجم یعنی محمل دوره وی کم دبن وینه که از پشتی وشان اشترا بشین و چوال دوره وی کم بونه کو اوجی وک امبیشن اوبسه کی چواب مرا داخل لی وقت داخل جی بدنگه کی نرم از بجم اگل جمعی تنم پر جارا جمع چای دخواست من چای جیر تانی جمع دگو از هیویدارم که متعادش نکر رو بخواستی که خواه یعنی پیتر بروک جشترا وصاد بیجه یعنی چتکی پر خوشه لجمعی خواتاندن پر خوش زانه لیست وانا بخبتینه اف چتکی پر بالکیشه پر خوشه یعنی از وقت نول جمعی خواتی من کنترات شکر او علی کریوی هبو جمرگو سر خیره و مگواست پر کیف خوشم مشت از دمکی لجم پیتربورگ ببینم جمرگو قرنطیا ویتونه سبب شرط کاره بجد دینه مثلا پیانیست کی مرهبو ده هفته 3 هفته به مرخبتی بشری روزی کیم شوقتم پیانیستونه یعنی حتی نیکو موادی اسکی درخست نیزکی 100 حب لیستوان جرباند لیستوان ده هاتن 3-4 ساعت وانات خبتی دگو سپاس مالا واوت کارم بچن حتی نیکو همجن لیستوانه کو دهشیوی ده هیا دفترو به دار شکرن اجبار کو پیتر بروکه دما یک چیزی آنونس کی ویزا باز داده دویز چند ساعتی پیش در باز کن باشه حتی نشته کد سری ویدا هیا نبینه دجربینه لیستیکا کو هری داوی درخست قالا جیانا اوت کر ما هول دکر چه ما هول حبسدات یکشتن و فلان بیوان و قالا او دیکتاتوریا کمونیستیکه مثلا روجات داوی یا پروای وقتا من تنبو از همی پروای دابین از حوجه بشما اوی قرار خودش بو کیمکی خواه بسیم کیمکی من هاتبو از روجاتن پرمیره بو از چون پرمیره لیستیک برواجی دست بکر درو که دکویرند اره دقیقه داویجی یعنی لیستیک گوهردی دست بکر مگو اف چی یا وانا خوشاش کردن لیستیک برواجی دست بکرن یعنی پشتیوی دسته جاره که املیستن دیسا آنی سر اویا اول یعنی هیچ جرباند یعنی اولی سیگی همه دنیا گری از باورم اوی باتا استانبولیجی لی پاندمی کدبری پاندمی کلامه محمود تبلیغ کردن از پرسه کردن ده پرسه من دیجی هن آرام پشت ده امی هلیه ده سراخ بخوازن جوالان بريس فردا از بوي پرسيگوتي مرحبا دما قالا بسمامي خو كر وكك بحث شانو كر قالوا شانوي وكك تبينه يعني بسمامي مدور ده اوه كاركتر يعني كسكين كردكي يعني كردكي هم دبنيا بسمامي كيما اوه كيما يعني كردكيه چروکه که هنه کلاوی راسه هلیک هنده کلاوی کو من زیاده کریه هیا شبو هم بجن او تشتین دراماتورژیک از شانو وقت چکه که پر مزن دبینم مثلا مینه که پر بچوک شانو مجموعه تین وطال کرن تین قدخه کرن مثلا دیمه رولای خود لیزه مثلا شما دما کو هم بجن
پری انسان هنه دما کو شانو یکی آنچتی هه بدل خوشی دچن لد نرم سر نقاش تکنو و امبیجن شانوجی امبیجن رول کمیسیون خواه کو دسایت دا پرس آفات که آنجی برسوک دا پرساته مثلا پری جارا شانوش دا پرس که aslında da به پرسکریک کی هه ev پرسکریک لورات تو چیت فکری yani او فکر خواه داتینا سردکی پشتی ویشی تو دی لی او دکی yani شانوج بو هم پیشخصنا چیروک بیجی پرخورته همش بو پیشخصنا سینمای پرخورته شانو همش بو پیشخصنا زمانه کی رولی که پرمزند لیزه هلا او زمان کردی به کو قد خیه کد بن ریسکا وندابونه دایه جبو بیجی لگور فکرام شانو چکه که پرمزنه شخود دنیای دا مینا کی بیجی ده هر سرده میدان مدیتیه که شانو هم جهلا برخودی روا هم جهلا امبیجن دستلاتا را شانو چاو هاتیه بکارانین ایرو مثلا لشانو ترکا بنیرن مثلا دما کو AKP هات سر اوه امبیجن گو گره و انرژی فاضل بلیز مثلا چتکی او کر مثلا امبیجن او قادرویا استانبول شهید تیاتروسی همی تصفیه کر مثلا وی کمالیس همی جو کرن امبیجن او فکر خو ایدئولوژی خو پس برای شانو جیش خو امبیجن او شانو دولت منطقوی جی هم د سوویت دا جی وسابو هم د ترکیه جی هم لګلک ولاتین امبیجن نتو دولت جی شانو دولت ارماجه کوي بفیاوه یعنی میجی دولت ایدئولوژی دولت یا استتیکه یعنی مرود کاره بفیاوه بکه ام کرچما جه ببینن جوان حمیه بتر په دویا ما په هیاس باورم جبو مشانو چکه که مزنه لدما دیم چک يعني دنا كيفانا كده تشيك يعني براني معناها تشيكا كو تبشاوني كسا عوات كي تناكوجي يعني تذكاري كسا بكوجي كسين كو امبيجن دريا شاب دانا تذكاري بشاوني ما كسا بكوجي يعني اوجي يعني تتاريتي دشانو دا محكوم دي كي تذكوجي يعني لت خوشكي جي خوشبون جي جنوب عوات كي ومازند كي مثلا دفه لدا شانو تشيكا كخورتا يعني ساعت خوش پرسکندن باورم به پرسادن و گردا یدیسه ماموستا ودای مورسومر پرسیا وتیا تکلیه اجتاسیون و کلیشه چاود نرخینه دشانه کلیده به مینکان دکاره شروع بکه خوشکو برای هفن هر دو شکر مخو یعنی اجتاسیون و کلیشه خوشکو برای هفن شانه کردیده دگلک شانه دا وسایه د امبیژن د سردمن بره دا مثلا سال نوتیوانا دا پدوی که بیا رنگی هبو جبر کو درفتا گله کرتنه بو کو باوی کی دنگی خواب ده بیستن اویا د مینا که و دنیا جیهنش خو از وی رخنانا کم دماوی هبو دما خور لیست لی ایرو از بارم دی حوجانا که جبر کو گله کرد اندی امبیژن تلویزیونی وی هنه رادیوی هنه روزنامه‌ای وی هنه شربجم پولیتیکاوی هه دنیا دا تناس کردن فلان و بیوان شبوی رو حوجانا که دی ام مجبورن او هلوی استتیک لسر خوابشینن یعنی اجتاسیون و کلیشه خوشگبره هفند شانوی کردی دا گرم شانوگر خوشه دور بخن شبر کو ادی ام گله کی کوراویه سر پیانه ام دی سر پیانه حوجه ام چیروکی خو باوی کی سر بلند بیژن میناک پشتی لیسکه کامن روزنامه‌وان کیش من پرسی گو işte پرسکه روزنامه‌وان کلیشه گو مدزان بو کرد شروان خورتن لی منزان بود هلا شانو درجی او پاس خورتن مگو برز نیرنتا پر اورینتالیسته از یا سیدا بیجم یک کرد دنیادا کسی که هری قسم ده هلا شرده کرد زان شر بکن کرد مجبور مانه شر بکن و جبروی تنها کردن یادنش میگو جوان کردشونه که بچن شهر بکن خوازن به هف شاب ببند خوازن عراقی وفند خوازن شراب وفند خوازن لدنیای بگرن دچن یونیورسیت خوینن دکتر صالح خوی داویدا درج دکتری اخ برده چه شکل ده شردکه شرابجم میتولوژی کرد گلای کرده چروک بجا کرد گلای کرده لی وند خوازن به هلایی ببینن اف پرسکریکا و یعنی نه پرسکریکا گلای کرده حوجه و نیرنا خو بگرنن جامر شوق در ماسکر یعنی گو بشتيكو او فقدان هاي بيبنا فقدان كم نظام بكوتي او قاسي من او بكي يعني من مشوق بكي جوز اللي بوينا خد خوازن تبعك شاشان كتير مقونا يعني اب نيرينا تانينا نيرينا سيستم كي كوهاتيا افكرن يعني شبويجي مقو حوجي فنانا ك ام مجبورن شروكا خو بجن دوي كلي كده مفهوم تركو
شانور لای خواه چوا با قیمت هی یعنی تدکاری هیلک دنجی کرده بدی ناس کردن تشیروکا خواه دتی ناس کردن یعنی در لیسکه دا تشتا در چته که ام سر پرد سکنن ام سر خود سر دشکینن یک ام هولدن همی آجتاسیونا شغلی را بکن جبر که چخص چیروکا که از دبیجم جی دراماتیک به پر کومیکه یعنی جسدی نوتی لیسکه تماشاوان دکنه خیلی تماشاوانش من گوتنه یا ام دکنن اما دم ام دکنن جی ام پشمان دبن ام دبن گلو کنمه دلیوی دیشینه جبر که لیستیک هرکس دبی اف چیروکین راستن راستیاویج هی یعنی چیروکین راستن لی ام بجن لی هاتیه زیده کرن یا دونجی ام هول ددن قیشه جورتی را بکن مثلا دما کدبی کردستان د سری مدا چه دبه و کردکی منوی خسر صحنه خو من ام بجن وینه چیای گنده خو خسر صحنه خو جبر کو دما تر بيجي مالته كده بريكاساش من برسيغو مالته كده ريه منغو مالا من گنده من جبر کو من چاوي خلور وكر و الدنيا لور مناسكر حافظه مدا مالا من گنده من ام بجن دشتاويه چیای وینه زناری وینه از نهاجی از بچم گون ازانم کفریک و زارکاختی خود سر رونشتم اتکارم حمیه ببینم یعنی سرم دا اپاس نتن یعنی حافظه من اجبر ویجه من وینه کی رشوسپی گنده خو ای سالم پر بره کج طرفی ام بجن وینه کی شکی فرانسی و هاتی کشاندن به تصادفی یعنی افجی تشتکی دنه دما حلب چه دا ترکیه درباز بعد شه حلب چه وینه بکشین دما درباز بعد به تصادفی تل گنده مل کلک حسونه وینه کی دکشینه موی وینه وید لیسکه دم بکارانی یعنی جبركم مدخص اوجي تكلداري مبا چيروكم بياني نا تشتكي كو از بجم اف كردستان نا ما تخص بجم اف جبركو از وكردكي مافت خدا نابينم بجم كو از چيروكا كردات بجم نا از چيروكا خود بجم يعني از خاص لكرد مش فرقي نبم الاحمد مزم بوبم من حتى نسي ساليا خو لور جانا خو بردام كرباجي دما کو از بجم چیروکا کرداد بجم انکارم جبر کو نه گلکی هوموژنن و کردستان توجی کردستان ناش به هفدو احمد 13 نافچوی نه یک نافچوی و کی یادن ناخله مثلا کردستان جی کی او پاس دولمندش بو یاد بجم از چیروکا خود بجم دما کو از بجم از چیروکا خود بجم و چاخه از پیشیل هم بهن چتان دگرم کو کس بجه کس نه بجه یا تو صد بجی ده چته کو صد نه دما چیروکا منه هر کس به چیروکا ویه جامعه وسط بيشه خوش بيشه يعني باش مالتا هوا من كي وقت خوش دباتر از بناسينات و بشتر بنا تقري كيف خوش بم تدريم فراكري سب قوتنيتا وكوج ميجي در بكغن امان تشدن امي خاطري خو بازن قوتنا كتي داوي قوت بخازي يعني تشكي كنت سر بخازي بيجي هي يعني از خوازم بجم از سپاس که مش بود در فدک به ویاوی جترا و از بجم شرمورا پرفورمانس را و جو که میرزا را که افدم کیم دانو سندنات کن زیودارم پیشروج دام خباتیم خوشی به هر دورا بکن و از سپاسیا خوش تماشاوان ما را اشکم که وقت خو وقتاندن و لما کودار کردن از سیویدارم که ما وقت که خوش بوان دابد در باز کردن و که قصورک ماجی چه بوبه برا ما عفو بکن از دبیجم شب خوش جو حمیان راش تراجی و جو حوالین که کداوان بده در باز بونجی زور سپاس مالتابا از خاطر از تماشاوان بخوازم تماشاوان نجا هاتن داویا برنامه خواه امی به برنامه قایده بلسر قانال خو یوتیوب بار بکن پشت دمک نزده اجکرما خو کسی کنه ببین ابونه بلا ببین ابونه و ما به حواله خوره بدن ناس کرن بدن ناسین اما برنامه که خوینو ده میوانه کی نو دیسا بین هم بریوه لسر حسابي من انستغرام و فيسبوك و ويوتيوب ده امي و اقدر بكن ناب خاطري و شباب مين خوش شباش بيش عنو نمين شب خوش شب خوش